Number 1. Hana Okoto Aino free by Kofodia. Why no abani kunadu Emmanuel Onusu Kofodia. Wow! Oda in Ghana high way cry you want solibia. Omo dresses kata omo asole akare fo ni buom se sabi omo embrace fo omo kan wasem so omo nim life ani omo nim dress enye obade be modest ye nyina wo ho nyame wo ho ayo abahana oba mi show isu ame Bible Quran be focus akata prekosi na bodu ane cross opede yin chompe Bible ko yan asole me ko Pentecost yo praise him. Hallelujah. Youth also boy Kabia Kabekasa rise and shine also boy what ya musimu ni nyame ayaka ebe boa mo se yankata nanim e wo de hansem na rape case ai mo kata nanim pacho rape mo kata oh omoyi efiso oh Pauli e di asem na man kan kire om da answer mon kate oni free way kate oni free ye fiso da ado obi rape no ye so bi rape no e rape sasa ayo Hana asembe na odi abeda wo maame anope me pacho we de na me ne boy bi na wo ho no wan se obi kun se wuti we atimi akoje obi kun pacho e ya ba na wo mfie se pacho me wo 19 boko boko adawroma malady boko 19 ukoji obi kun mfere ba asem ba ye nkate wanim anza otiri ho atutu ubehia muzu nkun 19 na ushia obi kun pacho no wo mfie sen o 30 plus e ukase timbacho menene na mekọ SHS menene wo ho ana nyinsen bae ana o ka se ne akoye no e wo se yenyi because of some school na me so me pne ana ye koyi kotu anyinsen no criminal abortion na alcohol hospital ana wa na mu share duro acho me ko hospital eje yo say acho ndi mi yo ko fi mu ne koyi instrument ansuro enkwe ndempa acho esa no like na me wo school man sana me hu ye nti me friend wo school mu say this year no me hu se menyim na o kan say sadia obema me nti me wo school ma say obi ehu say menyim na wa me di journey free school mu ho no e call me sister nti me go do me sister hopen na me sister hu me no say me nua de nti na we free school ma ba na say na me show na say wasesa ti yes no me abortion say na for tata na me nyanye na eba no say menyim nti yes na me sister kan say sadia obe friend me papa na papa ba na o de me call hospital no ma ko wo hu ni me nti papa ba me sister ho no na me so ye call hospital ka say me nko test na me de journey free hospital ho no ono papa ko ene se ko test no na uyi gudu se ono a wonim se ko de etwo ne bae ti wo ma o me hwe me twu me de ma de adwane ayo ende mba cho sa no na me de dwane free o call me school mother was atam na mo mu ofie ono wo assume nti me call ne ho wo assume na me ko tena ne na di fo akora na me de meto adwane won nya ma mpache waba ono ne maame na ba ena man ka mama na kuma se ko no oba no papa no ne maame a medu ntem anye so mani mre ba ko so finka amba ene on besan ko ko sana na kuma se ko pa jo nti sa no na me nti me sa na papa omo friend sa se be ya omo nchi Simpa choya sa mi journey free e honom san papa mo frame me sa ba me ntimi amfa nti me call me school mother honom ni kuro mu honom no na boy ne frame me na o ka sesesi an nsin na o kan ye bende
I'm going to see a school more. I'm one day. Nana uko date no sana unum so obi kum. Ti dear pa na as 19-year-old girl. U de school mu e date obi kum. E dear na ye ham e wo school mu odien mo pedien. Just say obi kum u benye ska mewa. O ma me no kra nam de adwuma na mo bi wo ayabo. Me bo a ti de wo bia ka e de ye pese hu mu hawa. Mu de ha mo ha mu hu bebre sa. Sakoda 19-year-old girl now the school boarding school. O mama no papa titi ebo wirem apa brabo bia ma wo be date wo bi kum na ko wi abortion na tika wo ko wu ya e de na ma wo ko date wo bi kum because o ka kire so wo yere eti na e de enti na ma wo date no Pambacho na like or hem wo school mo o ma uska o ye de adwuma e galamsi Galde. yankwe nkasa ana nti mpacho okasa anti esiom honom na okasa ne menko hospital na yemfa anko ya ade nti no kra na sa atam na misuru because ehini esiom no pacho e okede side Kadesium Eastern region nti mpacho sa atam ne de na misuru nti no me man se na print one day na me ese me ko ye honom back na ma fo moto bi na moto na de me ko hwe ho no do be hwe ho na me de call hospital be man e de bompa yiti ne me be ba usu nyina nye papa simba cho me call hospital ho no na omo de me call hospital na omo friend boy na omo ka che ni se ma ba benya accident na boy ne de cancer na omo fam na omo fa anye abortion na man preko nti ho no na omo de ye ma me simba cho efiti ho no menya ahoden da de bia na me yare boy do man menses be ba be 1 month kra na entwai beba e bo ho nso a enti memma te yes na boy ni ha chem say sisi a metimi asa akosu na me se da bi se na eyem ne de mentimi nko school ni bio to school no wajai acha hey from say 1 SHS from 1 wajai school who parent ni so wajai then na o ka kire o say nti nko bi set me journey free school mu ho no me free one na mo free me ana me mfa satam na wote e wona me de kwatena esiom ho no boy ne ho there be me school mother ne e ho na school mother dey say onu gi wotena ne fie ono no onim se bibi sa ho you ka say nti me fa cho yes ano ana boy ne kan say a me ko school me am say because me free school mo obi anim say nti na me free school mo Timin san ko hobio. Ana o kan sesi and then am pese me. Na am ka chen se me nya adwuma bi a metimi a start kakra. Ana o se wat nti o ma me free esuom honom na o de koje. Edan ma me wo Kufodua honom. Eastern region Kufodua pi. Yeah, o ko ha dan ho ma. Sort we. Oje apartment. Ayo ka say. Ti ba cho de koje dan ne wo honom e ma me. Yeah, ready. Ana na me team intimate dem ho kakra na mayare say ai hono na wotia we de adwuma ai nti o ma me start business by business before so we start no be chieska e de business o motonton nyama te say beauty care products ni ade by we chieska kakra nsa na mo de wa chimte wo chieska na no mo ankasa o mama wo shop a we ton nyama nti yes an boy ni chia 8,000 ho no e no mama wo shop no tina auton de na yeton beauty care products but I say online okay nti mpacho se na eyem nti mekura anko edwuma mu ho no cause de bia na me yare sa na boy na aka say se na eyem me ne se na me so ate no ka menya abotre kakra me ho to me kakra no wa pa edwuma fra ma yes wonye na dwe unye wadwen so obi kun no ube ja no na so akopɛ wa brababo mpacho na me ni na eja yo e no so wo hwew ade ne ba ye de na ye mene ne ntibium ono kra bebia akwaje dan ne ma me kra onim ho no e scan of the mam na me kwaje dan nti mba cho na me wo ai na boy ne sesi ase ne amafon ne se ne me yare no abasa de ai so propodu afon pa so be fon so achise ne se le me yare nti me nja ejuma na me nya abotekra me ye kama kakra na wa pe ejuma fra me na maye nti me jae na sesi a me san yare na boy ne kan say o ka hwe me se me mo obi mfa me nko hospital nti bibie ni ana ya friend
nti omo de me ho hospital one mo hwe me na omo frɛ boy na na onfa omo frɛ na na onfa na omo de na mama doctor ni so frɛ ne sa wa mfa yes na doctor ni kan se na boy ni yendie ti me cheche asem ni shom se na boy ni yendie oba ho no ma ombechi no nti omo frɛ boy ni e kan hye boy ni se mewu se na be a obeba ho no bai wa ama nti efiti ho no me frɛ boy mo ka kire boy ni se wawu ba chan ya fe de aduro no no o ti ase yesi wawu na se bi si ka se ni nyina mu wa ama o ma nti mpa cho efiti ona me frɛ ni bia na onfa me frɛ ni bia na onfa nti na nse mu ansa na me frɛ na ofa na mka jense mpa cho me free hospital wa be fi ba ma chure do bia me se me nkoto me se na ombo am na me nkoto eno nkwa na ode se na me 200 cedis eno an efiti ho no me frɛ ni bia e ya onfa te se yen ne kura timba cho be bia o current mu ame ne so si ana time na so na kwa ma me we o ma me we acho e ba sa no na wo ye uku no empra na mokotwe e magyae wo ha adan ma wo edan na so ase contract na wunya ne yire no ene wa beka se me yire ama wale wo na abortion ni so ka se mo nkoin wa ankyekere wo ka se wo nya se nko nku ena wo te ase na makoye eje se o me de o me ha adan ma ama mu de mu jimi bebrebe na mi tumufo na mo nti ase ha adan ma me ha adan ma me no eno no ye force one wo twempena o ka kire wo so okum o wo yire ena wo te ase ena wa konyem akoda wo boarding school when you shoot box a lady like you shenka wo ho an immigration atade ani nurse ni awuraba we wo wan suro wan nwene se no ma wuska eya me de pass o ba no ka se na be ma ne ma wuska wan ka se no hyew se no titi ska ma odi school mo na ye wo de anso ani asaye ho se de wa na jo anso ani asaye ho ansa papa be checha ase sweet bag ye tumufo muntie akra wo ko school ye nyina ye ko school ye twempana ehwe de adwen eni nyansa obi kum ye ko tafre ho fa ye nkodi wodi esi wanum esi to pumping crank to abagrabu obi be matadua asana danfo ne nenam so ne se go to kwa jine be matadua te se what na danfo wa so ne sa ne nam anasa basket odi godiga say ya wa jine ne se wo boni aba yo adianko one thing stand to hana eno ne wo twempana eno ne wonyem ye o ka se koyigu no wan fo so eno wate ase eno wakoye wabosen wanko ha dan pa ma ukade se be ho mpogo ekuro kitwam no wa wakopeda wo kofodua Eastern region capital wa bie shop ama ena wa advance awu enye so wo kotena shop no no san ba no betwempena echefa ne se o de compensative it wa advance awu ai se ono ma odan maame kwawo maame ho kwawo maame no papa ho 90 years as a sister wo maame no papa na ase 90-year-old girl what ten wako hadan for what ka woda so school mu mo mpesi e be guru mu mo mpesi e be training mu e na mo ne nam wa okomu nkanka wa okomu nkanka Lawrence change my lady enti se wo se bra na onya wodan enti so be bibia ma wa hana tie wo maame enye force e ya botre se onhu wo mobo ade ono koye na free ho no wan kasa de wunya ye proper check up e bi kura ba bi okoye abortion ye quack hospital enye papa bia ene wo makeka ne ma bom ne bi a wanya infection bi ni ye hye wo yiye ama wo ho atɔ eno na ye most important thing o se ni wu mbo asai na si di be ne kasa ne huni ma bi ni mu di wu mbo asai dia ene bra ne ho no na asam ni gina ono obetena o twahwira gu ho no so waso hu mbo asai report no way me hu see is believing enye hearsay krata ni ene wo hwem mama ohini ni doctor say me wu mbo asai ne be ma no ko be ware waka ne yire ho do nyame mi to nyame ko be wow aka ne yire no eti se ye be hwesas asem no agia dia ade se ye hu report no
sa abortion no ma akoye yeniti we lose womb na se wan wa ya pe compensation bi mu du e di ama na awurade ahumobo na sei no enya dan na wo hia wo hia proper check up eti di akoso hia na wa ba o maame mamane o maame amane adai o maame mamo yesei Pache 8 ene some dos ba ko free mu bi that dey am ko na atoso sei atoso 5 nkanya hwe timi ensa ne di wachi e ma sen ne wom achoma 3 mema 5 oh tu maame oye da adwuma oye ekuya na papa nso e ono nso oye ekuya adwuma o maame no papa kuya fo mienu ye peda chia ma mo ba nkura ba se da bi ya ha mu ya stay frem just my wa ba ho ye da mo de feelings na aba mo so no de ehu no den crazy feelings be ni emamu wa yi dwane krom se mo boa ye de samo mo boa o ye ni o ene mu ni amu bedi o mu ni amu bedi o mu ni amu bedi o mu ni amu o mo so se ni e bedi o mo de ba ye bedi o listen di for so jana sem na sem no dia ya ka sem anya je woni do so chan do ma na wo bon e dia ne sem e dia so fani a wo ye se dia ne sem maledi na ababa to di fomu epufa oh adapa me ka dia be na apepia fa eno so kwa se maledi ura fi hono na be na ma menyi sabre maledi enano Friday no ye poni ya munya na mo me frɛ bra ne ma ofri ha na brantie no e bai say ready case ma brantie ni bai jano oh na dara na de wa mai o se wo site wo ye adwumentu ne obi ne bai to obe ne ne kasa se be akra no according to say na rampa ma menwi na montete ho ne mfre no ha na de na apeso ye ma wo compensation nko pe baby mamenti ewe ewo baby amewo kofodua ho na ho no to wo ye dai wo ye adwuma ada na unko kede unko ba bia wo ma me wo no e ho dan ni wo ana wo ye wo chan kuro no na di anti kofodua ho ni adwuma bia ho wo ni maame bi wo ho bibi awurade yakopon difo brem na rampa mlem na maledi in fact me wura aho ne say me wo baba ni bi na 17-18 years ya fa maame number maame na me frɛ wo wo school nyina maame so number maame na ye hwe frɛ wo maame na wo se makopa bema mama Yusuf o papa nso Yusuf wo sister mo obi Yusuf me ni omo namba eh maledi asema da onya simkito wo oboa no obi on ni papa ko hospital wa dwane ha ya boa no fa obi anamba maye me free honom woni anam kola 18 no sef woni mo obi anamba yo aba boa wo maledi ade akura wo ya ye no me be say e kan asem ni ya nanka ma po obi nanka e kom wo yale dada wa dwenya adwuma di for kasa wa dwenya adwuma akura keto papa ebre no ho hwe wo wo se me kopa bema okay why you mistake wakopa bema wonyi nsen wo papa to anamo di wachi yenhwe ya de kuro na papa kuro no wonyi nsem a wonyi mo babu sen adwane wotime dwane jama wo papa ho hospital ho akopa ba bi se ye hada ma ho ye je wo boa di for to bompa maledi wo yakoda so fu na nturu nsa kame pa na sum bi kom wo baba ni bi ye de bi di me ba me ya ne boy na ba your friend is simple Yima Mame. Good morning. Morning, mame patrapo. Erade adom na nso aye. Na me adwo no Bible. Yo Yima we de o maame o mama o hinini. Ahimfie TV Kumase. Mam patro me ho. Yo Hana asemu yi. O se freedom ya abortion ne ho nto ne da. Na according to ono no se doctor say na wo de asey. Aba wa mane ebisa apen. Mam patro oma kan bibisa de. Oma ka kire o se na wo de na asey. Mame patro ti ana oma kan Richard maka. Doctor na aka kire wa na aba we na aka kire wa. Mam patro oma kan. Ono omo ye ho amu. Han Richard ne Prince. Why ne Priscilla no? Ni school mother no. Mpacho minimum school mother Prince na minimum so no Kofodia. Na Richard so we assume.
Eti na om the report to be a kyerɛ sɛ na wo de asɛ ya kyerɛ wo. Ma me pa to bi amfa bi. Omo boa adwuma no mpɛ so om hyehyɛ ma boy no. Om hyehyɛ ma bla no. Na om giska ɛyɛ adwuma hyehyɛ. Ba wo de nyabotre me ba. Nyabotre. Say no. Ɔse efisɛ mo yɛ sɛ wie ye no oni ahoto. Fon wa no wo fon. Otimi nya ne menses bosome na ntwae. Ɛne ade. Iti pe bibi ye ma no. Na wadi kan ha diamond no Akufo di advance na we hɔ anɔpɛ so tena. Say yɛ ndɛn. Mame asem. Mame mpacho. Oba na me akwa. Da na me ba hɔ me hu. Omo na oma me hu. Ba say bia usu hu me dia oba na me nti mame mpacho. Stay na office say bia me yefa ba na ma omo so amama bo from kura mame. Say adwuma me yɛ di ku minya. Adan. Oma jiju scanner. Mame enye easy. Omoji say. Mame enye ba ko. Hana etimi froso yale. Hana froso le pa enche no edu prince as a prince abedu no. Obinya kecho so mo ya na Richard bia ko kan na so mo nya ka so mo oyale pa. Na omode at once na be 5 minutes time na mo say Hana kokoma. Ma Hana betimi omo na omo si adwuma na omo hyehyɛ ma boy ni sai. Mami enye easy mami 60 million eko 70 million eko 100 million eko mitimi chase ka be 350 million na scanning na advance na last one ekese eko na no market show say o mama no dro nche say ade obetimi no akasa na o mama one na akasa eko pacho yedin Hana o mame no kre na mwa bi wo ho a maboa wo what asa no ameka no akola bonni obi ayi bida enti no kure bi wom ka kire me na me so moa me gina wachi na me de beboa wo no maboa wo sika na mo jeje e wo bra ne ho no eye jani wana se na wo fi se e bia obebu kwase enti mo fa so na mo so magigi sika ai asembu mampa cho me de menji sika bia won ho baby me won se bia obema me sika me de beto aduane na sika ye obobo de oso mutimi gi 100 yesu kokoma mutimi gi eno no ho na gigi mampa cho na me di kan se fitisa me ya de me nya ahoden de wo tiska na muji amode ye den ti eno no se me ko hospital ono no o tue sika na me san se bia me ba hospital se no metua on kan kire me nim ade a one omo ya na se bi ima o se wo sika na utua oni mu bi ana ya wotere mame mpacho o se omo mo di kai kai cho so koko onu timi frost si aso yale onu abe na nti akwa akofro bi akọ mame ne mame fa ni ko last one ni mame mpacho mene si woni obi tifie me de sen pale wa mo ni di ncheme ba me wonu me wo nipa ne voice wa oni ni pale pa tifie e ma Hana na akonya na no so yare ma han o de Hana ko hospital almost santi tells them Richard ko Prince la ko almost doctor say baby adi nye bi na Richard so me na ko baby fufuro am almost so me dey pa Kumasi bi say Kumasi hospital be na mobile ni ahode nti me de to a hospital credit o buy mama nti tama ne hoto na mo yi no wo hu wo hoto a wo so yi wo hu hospital mampa show dabi entro na me show ani o ka se o mo ka se me hu mfa me na me o mo si me hu na ndie me o mo friend wa mfa doctor nanka sa friend wa mfa no ansa na no mo ka ma mo se mo ni ma be deda mo be hia o enkra ne ye nkra bone adwen o mo de nam no me se mo ntra mo yire no mo ho na mo bedidi we mo achi a tese adwuma o mo be hyehyam ma wo no one ne nanfofo na ye one e na o ma hunu se bia bra we no adwen wo fom e na ase ati se akra no fra kra ba eri bi e na o mo de abortion na we akoye no o mo de gi niska we ni sure se wan sha akra ni bewu na obenya asem e na o mo de chama be misro se e bia na bibia ye no enye nti me ebo ma wo se we ya fine me se wo yale me pacho wo ba me ya wo yare ye do aba hospital wo ahu wo hoto wo so eno so wo ahu Hana mampacho enye na michu wo hoto wo ahu hospital kro no mampacho se bia me yare na me ko hospital kro report ni nyina awen hospital na akọ ho report mamfa report bia me ene agire yehu ono angasa no se bia ko hospital
because on no Mokatan Bisan say we be may buy almost then cry on can be angel more they are okay. Simpacho and you say be like me chan to be me. Nessa way any rape case and I saw me a cata when you when you rape case abortion your papa crash out. When you need a bush of phone on my family. You know Pauline and me and papa show 90 years. Hey, walk away. Now come let the own dada. Now, Papa Behu, Fakam and Torso. Dano, Dano, on Sana eyes or train son. Dano, oh, ya craboni, mammy, and no papa. Utway. Oh, boy, ya craboni, papa, boy next year. Boy next year, ain't you know? Oh, my dreams almost said Juma, Eddie Amano. Eti, or Nyaka so yalepe, na nurse ni krono, when a Rachel Avono. Ono ye den twakonwa no bra wani Rachel Avono ye ewo ono ye hwan oye nurse ewo kaneneke ho ena yi ni so Priscilla ne bacho ono kofodua ho to ono ya danfo akofa ne kofodua ho onya danfo amekofa no kofodua ho na ye den me ko hospital no bisa boy na nkasa no like bacho jina so boy na nkasa no like me ko hospital e bia sene o ama mo ye nti obeka say memfa oh munyi mo nko so munya munya na wani mu anya ye wi no mpe ya pi o mu fai we ana wa wo hwe wani mo TV so anso nwa efe media bra na o ma ye fru so na me de ni komo no o dada ni ti se mama I need to see this semester I'm back. Munyi ni fri so libu yiri friso Pauli wo ba no kra mu pa o koto no wo ba no na yenyam starting no mu capture wo fa ye no obi a wo fon atofo ma TV so ko fa ye Priscilla saga na akofa no kofodua no ye wo den ya mamba cho nti se me ko hospital abi am ka se me hu ono so kofodua hospital obega se like me mfa phone ne manners no ne one ne nkasa nti bibia on bibia ono onka bibia anchile me se bia etinye se sika no wo no de besi wo nsem mba cho da bi me ti we sika be na ye wo yima na che se pre hana no fa sika bia mesi ni nsem o sika bu o me wa mitie pa mitie once only on Okasa, I just about 5 to 10 minutes down, almost. Omutimi Kasa, Dr. Fee, South Africa, air 2 times, 2 years 3 times, so for the hour. Hey, one say Dr. Fee, South Africa, Baba Sheno. Hey, Emma Montana, you know, Radinia Gopo. Nankran, Pine, almost the Namono. It was Dr. Fee, South Africa, by way 2 times. 2 times is 3 times, man. I no na basa is kasen na odeko. Ma, say unya ko bra we say ya almost my 6,000 and 5,000. Yeah, begin. Unya dig man na. E betumi so aye say, guess ni mom na ejiska obra yi ho akoda ikra nya awe. O ma hunu say bi abra ni suro. Ma. Mitie ima. On the phone. Na ska mo de e maybe Mr. Niska to na kan to mam na ko mo so yare o mo di tedro o mo di ye we Dr. Fee South Africa e ti wo phone so scan be fi so no so hu na ne wan na yi scan de ma wo hana ana me say scan be si wo phone so a wo si wo hunu e ti wo ye den na wo scan de ma wo no de koma doctor kro no hwehwe wo answer to enya sameti o dabi sika no so send be si wo phone so wo omo ya den na omo saka ana scanning na go phone so me se ma me de kwa ekura na enye momu na mo we si mo am kida enye momu na mo it is scan e kogu he enti boy na nkasa na wo se me asema okay na me pa ni am ni man say like e bia o se ni mi se me free hospital o se ni mi scan me de to edru na se bia ono me bi san se bia se ni mi school ebu wo ho a scam e bisa na ye mpacho mini scam di to aduane na wa sen ni miska na me de ato aduane ba ni okay nyina no uni mu ho hwe dabi me miska se mi yima kasa miti ma mpacho bisa se anu tina be bi o ne we travel na ko na we say o se enyo no na o de me ba sa anfie TV
And you know, didn't buy TV now, Richard, I didn't buy, I didn't know about it. Obusu asemi na no. Me pa cho da no na ye ba no. Sa that Friday no say no. Boy ni di kan ba. Nti na ye me ne na ye ba. Ana ye ntimi na ade asenti ye ntimi a wenti ono kra ba me honom no. Na ade asenti oba ye o se bebi asisi ametin. Sisi a bebi ameda no. Me da nkrofo e poch hono. Wo bra wo ma ameti ase a wo nwuye. O papa wo ho. Nti bebi ameda nti o se ntimi nda honom. Nti ono kra ko da agesa ade e chen no. Wo se doctor say wa wo de ase ya. Ye pese hu sa report no. Pacho mini report me call hospital and send na me bleeding ni ade na me kind of say send e me no like o ma hwe ma mu nti e bia fort abama wo de ehu When e kan sa Pacho doctor me kan doctor na ono so wa nkotwa scan bia ankoye bibia ma report bia de ebetimi de agina so agase eni abrante no so wa say wa wo de eni on compensate you ana say ni obewa wa kan yere ho a eni na nti saade asisi ade ehunhia ne se medical care ye shada do koma proper gynecologist ye de wo be next care mia ayima ya wo hospital bi wa ha me ye o madwuma ma wo ye wo gyne kama wo ho me pesa wo diska bre me ne ya send diska na otsena ye mfa ne nko na doctor ma Mpacho Friday amba on media 3,000 or uja 3,000 why ho Mpacho plan I offer me or do kind of frame me or the 96 be that friend ampa bi je ka kire me ene ye ochena me de ne beko me de ne kwa ye nkọ hwe no na ye hu ade kode poten se ye hwe ne ye kasa na wo de na sey a na afei ehunu kwa be fa so sense ye nso na infections bi no wanya ye treat no na fe wi a wape kakreja na kwan no akone maame ho enya wo yere no no empra na ne betwe na mom sawode na sai dia bra eno na asem kese wo ho na sawode bi ansai dia ye behwe na ma ne ho ato no na gya ne kwan na emayoa chese ade na ekoso no ade se ye discover me mobile phone so kura me hunu me yale na mba hospital me hu hospital kro me hu to me nso me hu hospital kro wo bra me nya ni frani ma Ushanza mama. Mpacho me say. Meet you. Me say me pacho bisane say so say hospital no yale no kwa enwe uma. Baby I was say e ho de ayin se no ko yi na akwara no sunsun di na chinti no. Wa kokonfo bi ho e wa sante achema kono ngoma sa ko fa no yale. Ena no so konfo ne je sen. Man pacho skano omukwa I want to confirm what say be 5,000. Hana, confirm be honam koye no. Mam pacho ye kwa agugu. Eno de ye kwa agugu. Woni hwan? Me pacho me ne girl bi amene no ho ne ko. Girl baby em. Wo yakola bone papa. Difo nye Jimmy just on your bad girl chafe. Ena no so mo koye na confirm say de wo ba ni sunsun di wachi. Mam pacho ade en se ne ye ni se ye fie no ye nya sa ade ni wo ye die ni pacho mi aha etina sunsum ni di wachi ade na me ko ye efiti ho kra me ntimi ndom eti konfo so je mo sen pacho ni de ji se mo na nkasa bra eno so konfo je o sen yi ma pacho fa onu ani fo so o kra o se ge no mu ja no be bi o mo kwa ya ade no ge ni nim ti ade na onu ne o ya we o ka sa ye bibia na so yi radio memu we ye me mo bowrade am I you way what's your phone number nye mobile number 5,000 o ye D4 eso so ho ne do so dodo me ka sa o ma me nka no to de no ye ka sa o ma me nka kwa se D4 ye nka bibi ncho too much no kura bi we se ka kire me ka sa kura ma me nka na wuram mani pad ye wi a ye ma kwan a wo be ka bi ye de be nko a comfort no ho no what's your phone ntimi nyi mobile money eje ye den na sa 5,000 de wo je Pampacho 175,000 na mfa me sem so no de ma hwan pampacho e bia nipa na me de ne koye no yima o send esi hwan phone so me pacho on this answer the 96 na wen sa sem na no kra na nsi ana me twae sa sem na o no one first can to so amle o ska o de se o de to so ye chop money no de to so mami
na conform de ne to idea be so ebia o se ni ma nipa ni straight me se boy no se bia bibia ni wa o ya o ne me ka se bia ade esi a ebe o mu sise o na wo ima na ada na wo ya de na wo ma abawa ni hunum ma ba do so no wa cross wa ya lu ena me so ne na me pene se na ho ode nti se obenya ho ode nti se ne ya wa nya ho ode an ode me amba TV station se ma nya hwe amompa o so enye se fine ko school no ko biom nti no na wo ka think one san ko school no me go time go school o school no ko bi na me sa dia ada se dumesua se o pepe to bi cross bi no ma mosca ka no de dida na o se Richard say and me bi wo ko fodua nti se eduma no no ni anya e no penamfo sem didi na mfo wo pe wo nti ko na ko ye se eduma eduma no me twia e ka se 10 pesos spend na ka ye 10,000 eduma me bi ka cho se me bla penyi akoye se eduma o de no ko she ko am na kwa ye nyina asa ye nyina ye do ba ide na me se eduma we Ima ma on se mpana ba ko pa ko twen on se akofo ha bebre di aba ma enye sika ma ya enye se asemi ba mo elim na wo yima no akola o boarding school a woni ne koda na wo ma wo hu ban no na wadwen na eye wo sen wo yere na wo fa school ni abayoa na wo ma wo hu ban no on se wo so wagimi kakala ma asemi enya asem aya mo nwene na me se nkura na aba no mo di adwen enenam obi a doctor free South Africa be show mpire nu una otiwe yo hana doctor etumi atwa plane ticket from South Africa mo yankola boni papa ti odi yi ma ochina ye de ne beko anasa me sole apa 12 atam bi anko me de ne beko ne ya me be friend escafo talk show tenase me friend escafo na ye de nako na ya kohwe no na de kure wo mu no ochina be san atena so na ya frewo na fe de obeye no waye na yakoye nimti ami shira o say frɛ waje so yo difa brema lady ne kwasem yenwa bay tibia wumi yetabris kakese kwa no ebehwe wa suade wum ebese wo sua bibi wum pa na o maame no papa na wotuwo ya wo pu maame no papa yi difo mpache wo hu maame no papa di sen dabe na hu maame acho me ko hono dabe be 6 months o maame no papa te Ghana ha busumi nsia no na first time me ko hono it is say wo mu hu adi sen be am say 3 months wo de on kan krenti de o kan kro bo wo 6 months after those 3 months mi hu akra woni emu oya trust mi hu bi emu oya sa baba what so me ko hono first one na yes last 6 months nti me san ko ho biem de me kan say me hu o biem de eno ye 3 months be eno ko papa ni mu baby awo me papa eba yi hono obeto onim se me wo kufo dua baby ametin yo ye da wase wo hu ano ye de da wase bale di yemfen tu nkura befo na yensere mu se mu nyiro mu so mu sua de na abo mu dachi na mema no de odi omu chi a wo de tare ho on de no esi wo obayusu obekọ sa galam sefo no ema ne doso ohu a ono obeda obekọ eti wo ya baba wa fa ne mesuade e bebre eni sika kire mo ne brade ema ba wo binu mo ne brade pa wo de ni bre ama wo akase wo nua osie yi wo kwakọ wie eni bre o sesei ye be tritiw ye be ye wodie ye be hwa ma oni padua no abakakra na emom nyame anye wadom a ebia wo bon ho no se mo bia ayeka ukatwumanye ye opamanye ye dachi bia obeshabe ma papa bia kobe wale o obekomuno na emo bie obede woni watena ebede ni watena ye ka wano chochochochocho sikaba unsemu a mede minim hospital binim ye beso binim bia wo de wonim wo papa up to now woni baby ase wo papa ni baby awo woni papa ni baby woni ye ka che wo papa say won hwo wa afro so udwane no wo papa abohum modern show school mami edi na asie emaba mutie yen bata mutie yen papa time mutie yen ye maye ni nko ye ma no ho bokosam
Ebinemu bom modin die. Nanso ba bi eduru no yanyire ye ho ye. Na me aye me yase papa diem nika. Wo yale na papa nya ho fama. Ne ma lady wo diem nika ba won say me kofa me back hospital. Ekoduru ho no mu a wo akoda hu papa. Hon o dwane almost be 6 months. Wo sa 3 months. O papa hu. Eto papa hu na wo da so tia. Eto da mumma esum bi eni kwase esum ne yesum yaudi ewu ni patrim. Every say wo share baba wa pana ka chense maame baby oduro yi jana ko trasia atimdidi obedi wo aso musa wo yini pakra sisi hwedi ni pedua no ekeka ko akura keto onyanya 20 years uturu nya uku say 70 years adede na esie so ni dua so adede na esie mun kan kure kan kwa kakra kan kure bida na bra ho ase pa ma no papa chaw e wo TV we so ne jase ko papa nyini akwa pacho pa ma me chawo ana ba pacho se kwasase ma oni unya bio da mfafo ne chawo anyesa oso me afre wo mu me ni akiri nkoso ya do be ko hospital ho ya bi mane o po ma me papa sabre aladi wada uruma me no si na rampa me yemi katima obi anu abetemte ho Dr. Katima mpacho tenase simedu no one can pray also omo ya brainwash wom eti sekai dani mi mu kro obedin tru wonya ke net mama won so oni hospital report bi ya me say mama me mpo ame no kasa wode me ka wo be ye wo etikura wo ntia obla wo gbaa no obwa ne maame na ne papa no oba no foforo wa entity school nti ne maame na ne papa no wo be ma uska wo be fle maame na ka sense o e bia ne ye de oba ne tukwan oba ne ye wa ye say eno de say ye nim na wo se wonim ni say wo ya ke wo net adwuma ọwọ na ebusuafo no kura hu bebia wamba no wokra nko aba abefa no ọbua mama me so yeke unet mama papa ne this kind of send na was girl na se oni mi ọbua wona connect chip bi wo e company ni mu nti sike bi obi ade be ma wo e fa na ebekọ mama me se wo tumi de bandage teacher wo online e de pane wo won na wo video no wo de asend ya wo fo no sa wo ba ne se me se onya abortion bia mama ọbua mama me se mu hunu ehuna no mo nkasa mo be kire no ọdaka no kole bi oso wa ye abortion nya bo ye de ne ko hospital opa onwane e ono anasem odwane e ono anasem odwane e yimane ni kapreba a wo de be ma no because o metena ne enkoji sika wo yimane ho wo bra ye hu report bi e kire se na wo de asei Madam Jaso now ya ke unet say on usi u kan usi online adwuma e ti ano ne ke unet no ayo sister ya da so say no kore wai me kan say online Jaso on me ma be bon no mentia na oni mu no me nim ni ba ko sister bro no ba so no bebo eyi no mu bebo o mu ti o wantia oni wan one why na bebo oti a o mantua no ebinu wo class me wo class for the class wo dolls na wo ba girls na wo dolls ye wurade wo particular wo ntua ebinu class kiuna eti no odi ntro no o mo de chese wo ku ni kra on ka no kra sister wo be wu kwa na ka ya discuss and wo phone so o se me hu me yale me ba hospital me hu me ko to me hospital no me hu na Abrampa kasa oba pa dance wa ye nana kasa Qnet lady my lady me se crafim me se afim boy na hu amani o oh ma jinisika o ma wiewie hey kwanu tum Qnet mame tie obi a ne ho akire ne kan ba ade o ya waye my lady me kra me akra ye nya ya sana no nko Debi enu de ode abedan ye ade a wo ye enye so be ha boy no mate nukure bi yanko hwede e ha no nukure bia ni nasem bia so ebi se medwina asem no ho a my lady menti ase medwina asem no ho a menti ase hwe my lady ye ma me nua ba enti ase se enkura bone sem ho so shaki una tirinti no pese be yi nanim no ese wa no o de twen enya no ntia mo meba Qnet abaya my lady de me ma me wo fa ase o se den ate ase ne se my lady say nei no 19 years aho that time I was so twen pra no for ma no won vie say edu ba bia se me my lady o mama wufuo bi ensugu o mu yam dodo akola wu kosku akosua nim de de abebo bra dache enya obi na ade behwe no eye wa bra bo ene esi kosua de
ne fa bebo wo se da makodru school ma fa mpena wa fa de wa ware so ana wa mo so ho ban ana wa kwanyem so makoyi atu agu on de na waye yenimu bet wan kasa unu se wuwu wo bia obu sa bosomi na ntwade enye wo na wuwu mo je nyina awi edu ba bia yensue nyansa saki wo na ti ebu nkrofo maladi meba na bi se nyame ntia woka edu ba bia ye da nkrofo nyame onye lete o no atwitwa ne basa ade bi wo ho na wo ya hwe ni yie maame ye pese ye bisa wo na aka no kure wom Qnet na branch ye no ma ne ti ase se ukoye adwuma no anka nje se ye Qnet se su betie ne ja rof no enu ti no pese be hwe onanim no tie dia me ne wo kan wo de tie me wie Qnet no we say Qnet nti na pese be yi wanim no Qnet na ni ka wa ne say by mo wetimi afre ono anka sa by Qnet no ye ukoye ye di say me fa chonansia di say na di say be 7 months hwe ewi ase hwehwuma de ekosorosoro eno na ye woni tie me wie kan wanu tum asema ye kan tie sa kasa na ba be sem Qnet na ma wonsem ni nyina kwa ya bufu no efie sebi bese bosumi enso ni afimu ni no wonyem asen no uwu ye 200 million ebifi eye South Africa ebi ye sei ni nyina da no hunu ba ko yeah boy ya hunu amane awurade hunu ba ko kra Qnet lady eti sebi ma lady se ukona na koma na uda eti wani so tete wo no wa hunu se konfa chini adu ba eti hunu ye be yi wanim sa wo se yi wanim na wo kwa ompene afa wo yale ne ko ko de be ko Qnet ni tosuro enye se bia Qnet usuro boni amudidi nkrofo enkola nketwa ye de ntro ahihye mutim na wasem a wo kan se me yale kura me hunu hospital de me ko ye me hoto me hunu utu a doctor atwa print ticket from South Africa be show prenu hana ma me pa cho ukura bodi di say dede de frère frère say ukura bodi di say bi koko yo kasei koko ante koko yi ti asema ye ka no ensema wo ka nyina hwe be ma no na agimi ana odi ni ti abehye ma wie ntia na nne ye mo ati asese once the crime free be amre obiem until se ye be kwa akohwe hu se o yare enema bi wo ho na wo ya munsue nyansa sa Qnet ti Ghana han ya momu dabi maledi akonya na se ai senior because adi omu ye na hu eye criminal na say mo chi nkofo ni bi o ti chi bi enti ye ma obi atumi krata se fa utumi krata mesisi obi na say amaledi kwasi ada ye ofori krom suru he ye ofori krom suru ya aso bi wo ho ye se ho na mrante Nigeria fo emrante bi ni Ghana fo bi akambom na wura na upia ba bia na wusu wodi ni suo na pie ne yese nkrofo esu wo no ebi nie akoda sebi ko school ko sua nyansa wodi akoya kwatidie wanyem wo se wakoya abortion asai edie biem na wo hwe o boy ne ho eye tinei mo je ne 10,000 5,000 6,000 7,000 ama se tie na ja mama no efri South Africa be hwe o die ya de na wo yare asema mbesa meka asebie no apesa oka ye ka no kura na akire wo ade bi wo nkura no mo ya munwe yie no kura wo ho no mo maye nka nkire mo na munya sa ne ma na mo ye no na nkura na ma ba ne sebi ebi nkura ba ne dodo akola sebi uko school ya dien me pese me hu se ye dien ti na do nko se sai suban we se adwuma we dien uko enfa so be no anya frim na ma me nka se me kirew obi ona gi ni siko bebo odua wo se ma je se me ma na de ana ma mfa ama no se maledi wo so mo ton watch o mo ton ade bi ye se de tue kom na asa ho ya de yese wade budu na sisi so a picture na da so uni TV so eno ya dem he ya de na wanya beto so eno kwa bonten na be tatrase we ne kwa bonten udi abredu be ma proceed edem he ya de ne ye hwe na me de fa uji ni pa ba bi so ya Qnet no ajeji nkofo sika udi abredu be ma police ni ma police nso be chi wa we be dai enya boy we nya boy to set so na taseneta we ye de ye hwe ne wa ha ya enkwa bonten ade ne de no waton wa nkofo a waje omusika wa na waje ni we ye de ye hwe ne odam anya enkwa bonten enti bra wa ye de do we ya so me kra me da so nya de ye kwa bonten Hana onsem na wo keka no krazo ani kura be ehunu se eyentro na wutwa se ye de ofre boy na onim se adwuma we na me onim se wo ya Qnet boy na ankasa beja malady Qnet na mo fre yi manu maye na ye musa so onim se wo ya Qnet ya malady
Killnet no say my lady Killnet no mu bu nkrofo fa so nti for tie wo was here di ka Hana imagine say Killnet ade amode ye nkrofo nti aye akola keto ado hu koshem ma me pa wo de tie Hana wukọ wura mu na hu ya de no wanyai ma mpa cho e say ejuma na enyo aye ejuma there be say me nti obi eska we ade na omoton se wo hu e ade na wo de nyabotre ye mu say yima no se ni be yima ni nim se no ode ejuma na ode kwama na eke wo na eti ono ko jam e ma ko register ono se e tina se Priscilla mo mu nyina mo ye adwuma me pa cho da bi my lady media me awura ya ti ase se o ma heda hye adwuma nam sa Killnet kwase adwene na ewom ti mom di sisi nkrofo nti o ja no Killnet wo hey maame watie wo hwa be maame buo tie na ja de o te eti wo na de na woton me pa cho e product no e de product wo de na e de product enye say bi audio like we bi na boy yenya ima kasa kasa wo kasa yenya na Hana idin yima hello yima hello Ima oni me mobo temo yire no mo ho amompe hello Ima na Dabi gira so ya nya ho Ima wo se wo adwuma na wodi ni koshem no sa ya Killnet adwuma e na wodi ni koshem ma no na kasa na so abo ho ti ne ya usa no me ti onka ana oso na akọ ho no ba ya na ase ono na dukom me ko me didn't like kasagu that na me ko na me friend nti me ni nyina na ko ye na ko hu adwuma na mbe no nti ono na bo a me na me like me partnership with company no nti ono nti ono nim say adwuma we na wo koye nti me ncha ye tie me pa cho adaroma adwuma maybe catch and say other say obepete because ma pay after their man no other business and say obekwa ko shi adwuma na so obekọ school say near dodo no atena fie say teacher for nka so begin bibia metria na wakọ no ono say Richard we be adwuma okofodua nti say adwuma na ni nua na ye okofodua no onu ko ye bi na ni nua na ye nyeska ti Richard nua na Hana no ye say adwuma ni bi dana wo ko na want me bu so asem Hana Richard nua na ono ye say adwuma ni bi ono okofodua ho ti anu ti na ma akọ ha dan ho anso ko ye bi no Ima twa so why eno ano no efu na ne bi me da ma Oso pacho edi asem prania pacho me ka asem achiro me tie e wo se me ba wa me panyin ko afumo ba ada so chance na da bi o chena de ese wo ba o se ekoye exam so no ne ahwede ewom because me wo hu voice message beble wo me wo omo kasa hu recording beble wo me phone so o chena de wo ye bi ese wo ba because ye wie ya ye de ne ko hospital na doctor ahwe na hu de ha no na ya pena ya lisa obi ba na ekọ na yesi bia bibia ye okay a na fe wo no wanya utirim adidim na kakra bia obenya wo de agya no kwan na de ne case ko to ochena ne de esa wo ba why man pa cho wa line ka dai mpa cho me panyin bank a me fro wuntia da bi wo de free producer why mpa cho me free no ye wo mfie sai wi ma man pa cho me wo be 35 ei wa chia empratwe mwa wate nkotwe biem na wadwen sua yo na abrampa na fesi na enkotie audios kakra ne enko second case my lady medasi enji minua be my lady ankra bone sem no oyi ne hu firi ma nyeye okọ Killnet ni no me ho ne hiame okọ ye no edie product na ton a wo be ka chen se na de okọ enji faso se na nya my lady de enti a wo de bo ayi be wuram bi se wono ana de ne kokọ register my lady uda betu na si honum biasa wo be ya adwuma ye beji udi no bibia ye sefo bi bra onu no ba no ozu obetu esika bi to bit information abana ani o bibi na o bibi ni ana ne ho wo so na o bibi ni wasa wo so a ye tua na akakadu no whole position
Malady. Ayo, mama mani mpio mo ntwan no nyira. Yes my bi say onim agras wadru waje ne 25 million. Eti oba Kevin, mo to pronum. Na say, na ko so oba na nya wa ye be hu. Enu tira no mpese obi. Malady. Ko anu tum na oba. Wo de oso oba enti twan. Malady he. Me si hu me show we so. Nyamtre. Hey. Enim eye da mu ya say first one na. E me say nipa ne frɛ kan so ye ke wo net no. Eno nipa no so bi obehwe say ye ono a. Sister, me say me show we. Me dia me say no kore. Enam di be ye adwuma. Enya sa wo no wadi kan abanti. Wo di nkwasasam a ye nka kire wo. Ye beka kire wo am wa bi wo ho a ya boa wo. Enya wo ha na oba na akọ ba bi. On dia me on dia because anti wo dia no dia twa so na abram pakasa. Ke una ti wura njan ne jado tete. Ensem a me ka kire wo ne say efiri na ko ufiri mu fia. San kwase ade we mfa wo nkohyem biem. We say ye krono eye krono ade ni ho mo se wo ho. Na mo zan krofo agi wo musika ama manfo adwuma firo mo nsa. Malady, wo di agora watch back e be moton be 2 billion. Watch back ho. Hwan no na ane omo yake onet no. Hwan no na ane omo ye. Pacho me koto omo. Tian de oni momudin. Omo so oni momudin. Obi o se ne ma afri ne ma me so kopim ni nua so. Oni mu bia number. Hey. Mi hu bi mi share bi da. Owo onim ni number. Onim ni papa, onim ni bra, onim obi. Eti se ha na wonam no, se bibi to se wo frefia, wo be frɛ hwan? Hana, wo be frɛ hwan? Pacho. Me koye. Bi wano kasa ni jado cheche no. Na bra pa first ni. Malady, o number no on the phone so e mfra bonisem. Hwe, ade a wo ye maame, wan hwa wo be wu o. Me ti tie me. Sam tro tie wan ma onka. Ade bi ma sama aka. Ade bi me ma onka. Fa wo wazan no kwasa. Tro na wu twa ne wu twa no. Entro na wu twa. Entro ne be ku o. Ade bia ni ho a unimu. Asem bia ni wa ya ka ne dem ha unimu. Enam se suban eni abrabo ando ho akohyem nti. On se nei, o be so chese sika no kure ba fon so ba kokora nya no kure. Enkofu edi wachi next wo na adi sika na dia na. Mo se be mai wagimi kwase wo ba Malady we obebenji no be dru ha. Ti no mo giga ni sika sa. O mo jofonu na o mo dia pobia to ni trim. Eno osuro se obewu. Na Malady wo he no so abeka so obewu. Ente se de wasi awafon no. Wasi kwana so asrewa enti okọ enti krachi no nwese wan hwe ya ye bebodi di ambata no ntie ne mehwe no na me kwa Malady beze mu se kuro mu asikafo no kura no mo scam o me yala nyi o man na fu play ko South Africa no na wo su kwa no ma wo ya connect ye twa tekiti ma aya kwasi broni free South Africa behwe wo ei ma me ne wo baby wo japade cambrofo e se dru baby Malady bi anya ne yie e bi anya ne yie ye tiaze nu kwa enfazo ya hwe ho na de chese dokotemu a afro pray aba abehwe wonye ni baketwa enti ye ka kire wo se suban we na wo kofodua prosifo nyina ye chiam ba bia mo bia ye chiam akoda izeze wo se mudi na chi na odem ko ba bia wo ye ke net no mo kwati wo mo Malady mesi omo bo man ye no mo se man ebi wo abre pojansen ebi ne na mabre pojanse ebi wotafo Malady chese kurai omutu o masifira no makosha omutu o masifira no makosha na koda sebe ukosuku akosua de e hokra na ye ya Malady du ba bia ma wo bi nom kola ni bi ma wo ne ye ya we ni ma me awiemfo papa awiemfo ekura seka ekwafo ahomachen anopa ekodi pa ba behwo na oti kroma atwempra wo mpra ni mu no zo wanyima yegu wiei na kakofie wono papa kwa sabe onum se o yare o bebusa ase na ajanko atua kokora wewe ho na oyi fum wadwane se wonyim nti wadwane na pacho mienkobo enkrofodius kakra ne nti omo so omo dia Malady wanyaye obewu oni ne wono na sem ebusuafo ye mamko na ye be kan ye die ni no case na no den pa ma me wahini ni me se sa Kofodius kan me for no abaya case number 2 ye be DNA case na ye wi a yakwa akofre na mfo no ye we no eni ye tan ala tolo ne na mfo na dundu mo fun ana ye se o mo kro ma nyalam Rabia 2 yaya complainant Konongo Odumase
Kwame Ntiamoa Nyanoa Rabiatu Ramatu Audu Aino Friba Tafo Yusuf Ibrahim USA Omona Eduomu Jena Dakem the Obo Quadri Eye Mary Kwansa Etimetim Oda in Ayifie Mary Wadaroma Wasemono ye pesa wo bone tofa de ntia ye wa ha na ye ma agye ansubem na fedi ani no mo be kan mai Mamba cho me nim ne ntia mo de me ba ha se wonu de ntia kwa di ene case wunya we me ba cha enti kirem se bia me ni be ma bia wo se ni se na asi kire ho na me pesa wo di start me ne D4 ma yentie ma me kasa why me ne Yusuf Ibrahim awo ma wa no so kakra me ba cho me wo ye no edi be 9 months and Yusuf Ibrahim no way o US oja me hwe na okacha me se ahokyere aba ahokyere na aba ne so nti me so me hu ne mobo se o wa kwantu me ahokyere so aba ampa ba im na menim se o ma hyehye ho se akola na nya ne ba ba wo ye ndे no hwakra na kama no hwe 9 months no oja se ahokyere aba okay kase nti me pa cho yenya 9 months no oja ne hwe nti February ni mo no say me nkoye DNA ampa che koye wasenya ne ba no e na wo so nte ase tie nsan koye foforo you am ajia salamu alaikum wa alaikum salam yentiwe acho ohinini mamu nyina ha ene sompati efu nyina na sompa apedi afọ ahimfie TV fo ne ahimfie efonfo nyina betia tie fu nyina pamcho ha de ye baya e bone kura bone ne ye wa last year mo be an 2 years na bra efre ba ishia o ma nkufa de nyame ni mo ho hwe ma ye se na be ma ne frɛ me e wa prekopa no frɛ me ka kyerɛ me so no oba bia wo ye frɛ ne Mary na oba ne ma me fi seku aba se obehwɛ oba ne akola no nso ma me ne ba ne ho mfa no nti obesrɛ me se me nkonko dware akola ne ma no ti me kura ho no na twetwe maso because minia mresa enso nipa de wasoma me no mini option bia nti ma ne send a girl ne number e ma me aye Mary e na me frɛ no ti me frɛ Mary e na o ma me direction e na me koe ti me ko dware na napa e ko ho anwumre ade a chen me kwa napa e ko anwumre ti me koe na ma me ne yi no ti bedru fie na frɛ me bra ne se ne ade a metimi ato aso bio because ye ma me no me so ni bresa enti mesre no ma me no nto aso ti firi on na aye course enti me wo ha me nka bi nhemu ana me nua no efrɛ me kasa ne ye mu so no wa baga na so me obra boga no pa chan joni abawe ya wo pa chan me mani ko sia stadium enhu no enso no wa ba ampa na wa ba ena wo frɛ me sɛ wa kwa ko ye die ne na no peso ye nkrata asem bi ma akwala no no mbe request DNA to adi kan be ye pa chan ti okọ no ono di kan akọ ehonom obekọ no ma me bra ba akọ ekọ fa Mary eni akwala no e de wo mo ekọ ye enti me sa wo biom na wo frɛ me ka kyerɛ me so ko ye DNA no omo se krata ne kyerɛ sɛ enya ne ba ne akwara no ti me kura nya mia nim ne me ye obata e ha me ana bi sa ne sɛ DNA na akọ ye no wuji tum sɛ eye no korɛ wosen an eye no korɛ wosen an e ma me sa fa kyerɛ frɛ me bra na okofa Mary no e de ne koye no me frɛ ne bisa no e no se no kro no ana de pragia e koye okofa Mary e ma omo koye enti nyame animu ni e ha me nso ma frɛ Mary da e na Mary na be frɛ me e de tu manim sa asem se na me bra aka mi si musen e na me se ne me bra no waka na ne de a kyerɛ me enti wono so aka ne de a ye be hu de be na Mary ne ha ne se wo Sunday sa report ne ma ni nua na chiriba ntime ne nka sai mo ka kyerɛ me se na chiriba no
wodi kan no ma me nua na kɔ ne maame ho wo mu kurom sɛ nka hɔ kora na maame no me nua na de kɔ ya e wo maame ho anka nka ne sɛ na chiri ba na wa ma na te ho asɛm no ɛna mbisa nse sɛ yɛ ne de ne saa de a wo fɔ maame number ɛmfa maame ɛna megye maame number no ɛna me maame ne kasae me ne kasae ɛni bɛ 1 hour ɛna na chiri ba frɛ me ye oduo ne atem de na me ani mu Mary ye chiri ba ba chan o heavy odi ma tam kasa oduo ni na wa ha o kwa kasa wi o kasa so betimi akasa wa wi ni na wa ha enti na enu na chi no me san o na me nua na frɛ me sɛ Mary afre nsuaye audio abo ni dua bebre mi anso sande bi maame odi dua ba no ka cho ni nyina ana msi we de menti ase sɛ me kwana nanom ho kora na me bra ne dan a wati mo na high man no e bia na manko hunu wo ho enti e wasa me de ba public baby a wo bia no so no wantie kora na obi betie akɔkɔ a kyerɛ no ti de maame de masɛm e ba me de atentere ne ɛna na me hwehwɛ enti me bae a me so me nanti sie nyina no die Mary e de enti na ma wo adwen bi sɛ DNA ba kono mkoye ne enye correct mami frɛ me mami e ka kyerɛ ne sɛ tamwa no o so guma no de ye mode agye yi na bi ma de mani abre mami so yale dadam ti asem de sie ne kakra blueprint for no e mo from mra hello bra Yusuf salamu alaikum wa alaikum salam yo enye na nyame adom ye ba be kenkan DNA no ti epese ugina so bibusa abai wa ne se ye bie so na enye oba e DNA be sie o se wo be pattern efi se wagu nanimu ase ena me sumbusa ne se ne ye hwenso na wo so enye oba e DNA be si o se aka bia wo boye bia ono so betua wa de ama eti ujitum sa ne enkenkan ba to mejitum yeah that's the blueprint take over. Mami, we yebetia washe. I am no man so kakra. Yebetia washe for we tie for nyina. Yo blueprint for na aba no. E ban hwehwemu bi efa DNA ho ene hwehwemu awodo ni nyina wo mo ene ye ho adwuma. Na ma obi aba ko. On se seal wa no fe na o mo de aba yeti. Timu betimi atete mo de no. Wo de na fa ne se wo me hei timi wi am de ma de no latest from so abrabo mi nyon ko me pa chew fi share do sia so da so ne be boy ye pa Brian ko why Mommy Pacho yen share the last page na verification check akra okay okay Pacho yadane last page na Hania Karamanga Yusuf mfuni na dahon akodano Pacho yembra second page ni enhwe mfuni na dahon Pacho we Yusuf Ibrahim mfuni Pacho Bra Yusuf on ye ne kasa US no so ne na daho okay Pacho yembra first page no Pacho first page no issue tables near DNA market. Okay. You first table na ose abofra ndi near Hania Karamanga Yusuf. And our last father no ni near Yusuf Ibrahim. Ti obande sub table na yachem miensa 3 rows. Ti first row no wa sure locus na no near DNA market ya tihwem. Okay. Second row no abofra no de ma ni si akula meaning child. Ana AF enu ni drama alleged father. Bra Yusuf so na niam am hwehwe mu sa pepe ti we say mami we dey emre tin ke yenhwe di ne markets be mi bi thank you for conclusion ti kwade ke yenhwe locus no baby eye D16 S539 D16 S5 ye hwe hani ade ana Bra Yusuf ye hwa kodan ye hwe omni ade okay bi a D16 okay S539 Pacho ehono ubohu se akra ni si no onu nya 910 ena AF ya let father Bra Yusuf onu nya 12 yes ehono one pekeni papa ho good okay ti yes ahwe last one CSF 1PO eno no to D16 ni no aso ti eno hwe C na akra ni 11 but Bra Yusuf AF no onu nya 10 12 na eno so akra na mismatch akra na pekeni papa no ho hwe
and at the end, you unya 2 or more mismatches. I conclude say emfa. Tipacho yen ko statement of result conclusion. Okay. Na yen kan ho no. Statement of results. Exactly. Okay. Pacho be ka kan brofo. Statement of results. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. This result is based upon the analysis of non-matching alleles between the alleged father and the child. This result indicates that the alleged father is not the biological father of the child. This result indicates that the alleged father is not the biological father of the child. Papa a friend of Braisif no enye ne ba ne akoda hania edasi bebre blueprint menko me be wie ne abusa dwumadi amoye na ma kire maso ye bia no bi omo bia Braisif yeah what bibia Eti sign na woka. Me actually on ho ba ni me request and say first DNA na me koye no e koso me 2000. E koso 2000 say. But I koso me 2000 the first one and the second one was here 4230 and this will be just 6230 na me actually free no. DNA ni still can kwana me here from ono because I catch them say first one no enya ne dia. Yo jana so Oba Mary. Ene da ho no ntu so musai. Ma me pa cho me so me ni obi anda e. Eti they say no eti two person che se we so nyinto. Ma pa cho me pese oba Ghana na yes an. Sister. Jai do keka no. Jai do keka no. Ni obi anda. Jai de wo keka no. 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 Enipa na koye di ene ba ko. Wo si da. Wo san bia koye bi o blueprint. Wo si anu so ntia se. Wo tia se si ase. Se nkonu ne bubo na. On de o me pataw. Ka beka. Kwa o me sister. Ye de ye wie. Ye djuma ye de soma yi. Ene ye wie. Bra no. O se akora ne. Enya bra ne po na e ka di ene ne se. We nso enya ne ba. E to si ene ye wa wasem. Bra yi. Tena bed why? Enti we de baby corona person was akwaya foforo no but musa say we su AI na so we obukwaya so o say musa say we su so say ba ko ni AI ti we su AI na mam omo di kan ye no me person omo so do omo ho adi sister jadi o keka no ade bi wo ho a ensutwe efu ani ase enkotwe sama na obi anda ye enti emra oni bra ne etwempra no wo sia no na oni mpra na ya virgin na me nye virgin ba na me ni obi ani ho no dia ne no ahusem bebre ti waya ba ko wo se da blueprint o pa fa ko India ma me ni obi anda ene yo ni sika no obeje enti twa na de ma ene ya wa wasem unu wabodu ya se unu obi Bra Yusuf also obetua sika na ma da be na wutia ni sika ma no Patos kana na mi aduane de menfa ho. Ai, anu ane bo aduane nti se ne munya ma ne hyem. Oba he ma da be na ade 6002 per man. Mama me 3 months. Bra Yusuf for se man 3 months so this can be ba be jani afraje anu abeje why? Yo, patos se ma ja bi dia ma me sister enti me sister. Yo. Yeah, that's it. Yo. Me pacho DNA no ye no. On say betimi abase ya swap akola e bi kra obi ba ne adane no in the sense say ye beka say Mary so enye ne ba se enye ne ba dia na yo munyi Bra Yusuf so na enye Mary ba dia na kire say obi ba ene ye de ne man mo hwe Mary na enye ne ba so titi test when ye Bra Yusuf ene ne ba no eti Mary ne ba ono so nkwaye one ne ba wonu married ye be say wo sister la wo ju ho achinya wo ko anam se ene wo so koye bi wa ba wo ka tie dia me kire wo no na wo so ne wo ba ne nkoye se wo ne wo ba ne koye na ba se wo so wo mogya ni akora ne mu dia na ene ba bi akọ wo ye no ene ese ko hwe akora ne ye dai e wo ho se be ya wo no wadwen mu no wo conscience no be ja wo nti baboso because e betimi asi si e betimi afa obi ba e de na mam enti opa pesika na ko blueprint for ne ho what you say na me no kan Mary no mo say wo ba be ye wo so ne wo ba ne dia e den ahye say wo so wo ba ne akoda
na fe ye hunu baabi a wo haw ne wo eti so okona wo so ba ne akora ne dia na ne wa hunu baabi kura sebe efire enya wo ba dia ne de ye de ani kire hospital na okwo wo ye no wote ebasa ye bebam na hospital ho no ye de akire ahweda wo ye enipa a mo be wo saada no atirezi baabi ankora ne nyina akoye na ye hwehwe baabi a wo ba no wo se wo ji hudi na rehwe manim se wo ji hudi se obia ne wo na ye dia mo ya ye sei mo enu be 2004 do obeye no me ya ma no Mary da na ba be o chena bra na mintua kana mo nkoye why mo fa me phone ma me na me send this kana ma boy ni sisia na o chena wo mla na mo nyema no mo mo ayo ho mami na obia ye hu ba bia asem no wo se ne ba ne ye wia no se di asem o na di ne hu nsem e koso Ghana ha no ehu enya me ba no ya doso ebi wo ho e mayo na ye gyanim omunim ho hye ebi wo nso mo akobu asim wo hu number no e pato eno wa okay wo de yenye ya sorry ya na me first can ya wo ya adverts kire mo kire kwan why say bia eniema amu ye wo ho no kire me pato blueprint DNA de e ba DNA mu nsensem eno na ye so pay nkrata de tu kwan o pay DNA bi akoye will bi ni nyina blueprint DNA ye fane say bia odi bi kure film na bia ohwe na eyi na so no intokwa ni japade nsem ba o ha na wi aba me papa no ni o mpese sa anwuma nyina bisia ye postmortem DNA nso wo ho ti say odi na ewu no a yenkosi ye body ne nko ade ofre blueprint DNA e betuma ba be fa samples ni akoye enso DNA ti pacho ya so ye de ye wo kroma de Ghana ha de bebi a pese wo bia wo no de regio voter o hin o ye betuma ya arrangement ni afa samples ni akoye test no so ye number 0547 113957 0547 113957 so we pacho ene me da yenso yeda ase odi location atuda baby amwo no yo enti enye saudi awoko and awoko and abetwen ye be sorry 12:30 and twen en first kan mana o kina Mary mrana o meye why na onya na somdwe because enye sa we ho adwendwen kura bi kuno so o gini hu di se onye boni bia na yesi ba ne nye ni ku ne ba na on tene ho ejese nti ya da se be bi wi a Mary wo betimi asore new yo D4 umlem na yem fight we dey wada ma what twere ti amaye se na be ya onso na adwene mu e be da ho nyakopo nhira wo se de nyame afre wo no sa pepepe we ni kristosom no se na be ya ba sem bia ma etuotuo bia ma mi kokum me ho me kosa me ho akomfo no sa na wo se ye nyemom kakra me katwa to ne se emmabawa ye gire Yesu dimbu nkotodwe pa achew se woni na nabda pankwa na tia eno nko na ne nyembo efo bia nka ho yesere mu bakopeye na kofo wi uja wi a se ujai edi pasimasi pe make sure say obema o mensis ni nyina ba edi na otwumienu na otwumiensa ase na befa be ma ofro ofa anya sade bia no na die nim guase yawudie apenisie ebe memmatrim ebi mba ematotrim yesere mu ema yibumo ye respect mu na ekobasi ya na gidie ye wo mu no na afiri ye mu etokwasem eduabo edutuo enumisem mekun mesew enya meba mesew ni pedua na nyina nye emeba o yesere mu yepoachew munya sade no na muaye fa ba kope na nyakopo be hye wo be hira dasi maledi ebrani nti ye hedan chepi maledi ye mesre ye nua manum bi se sebi so obefa bema ba ku mienu miensa na asemsi ye bi ne ya ne nam ana etosu bi maledi se o fa bema na pese woni ni jaya maledi eni ni nyai kura ntu ase ansa na kwa akofa foforo awafa ebi a wunzuzu mboso me ne bozo me mienu no na wabọ ase ato ba bi o na akwa kopie ba bi akopie ye besere ye nua manum se ye dom ye pem asem nem so ene ma ekoso no eduru ba bi a maledi eye nim gu asesem o eduru ba bi eye nim gu asesem sese ana won to ho ase akoye usuni awre won ye besere
ye besre wo mu ye papa malady on say na aya asem no osu no o chena ni nyina betwa etu betwa ebiso ono agye ne hudi se wanye sa na we so akwa pie na malady mo ya na nso makoni bra yisif no ono so smart malady on say du ba bia sunsum moja ne kasa wo se oni nipa no sunsum nhia uye bibia mana ne hawo ebi na da bia ya wo kan on so obi betran se ya en usunsum ne na amfa unche na de on se usunsum ne nipa ne fa na de ade ma na hawo ebi ni de sesi ya wa ye na nti malady nyambe hyira wo enya wa akra